Koja je bila prva reakcija kad vas je dečak spojio? Ja sam bila presretna. A baš jesam jer smo se nas dvije kliknule i prije same objave ekipa. Tako da sam baš bila sretna. Ja sam bila još sretnija kad smo probali pjesmu, tek ta smo si jako kliknule, da, baš je super, da. Je li vam teško, naporno? Pa ne, zapravo je to nekako na neki način odmor, jer svaki ima puno posla, ja u glazbenoj školi po cijele dane. Jednako ovdje samo pjevamo, uživamo, spavamo i super, da. Da. Družite se u tim rijetkim slobodnim trenucima, odete na kavu? Da. Ja se u biti s Nikole, samo se s njom i družim. Družimo se stvarno. Obitelj, prijatelj, svi su stavljeni na čekanje. Da. Nikola je ipak sad broj 1. Da, družimo se stvarno i provodimo vrijeme zajedno kad god imamo slobodne termine. Kavice, večerice, šetnje. Hoće nakon toga sad biti još teže, s obzirom da se ipak morate rastati jedna od druge nakon nastupa? Meni će rastanak, bit će mi težak, bit će mi žao što više nećemo, jedna od nas dvije neće biti dio showa, ali definitivno za mene to rastanak neće biti jer mislim da ćemo ostati definitivno nas dvije u kontaktu i da ćemo možda u nekoj budućnosti nešto zajedno zasvirati, čisto za svoju dušu, za gušt, to smo već i pričale, pa ko zna, mislim, eto, taj dio mi ne paše, taj dio mi smeta vojsu, što nas dijele. Da, to je najteži dio, jel? Da, to je baš nekako, zajedno sad sve radimo i baš smo se onako našle i već dogovaramo neke koncerte, onako pjevamo se, baš si pašemo u potpunosti sad, nakon cijelo to druženja jedna mora ići doma, to je grozno. Bez veze, mislim, mogli ste neko drugo pravilo. Sljedeće godine promijenite pravila i ubacite nekog novog. Kad bi morale sad pogledati unazad, je li to što ste očekivali od Voice-a? Za mene definitivno da. Ja sam sretna što sam došla do dvoboja. Mislila sam čak da neću proći audiciju prvu. Pa i meni su se isto jako ispunilo očekivanja. Tako obožavam upoznavati toliko ljudi i stvarati kontakte. Već sam s nekim ljudima kao skupa neke gaže, neke svirke. Baš preodlično. Ti si se bacila u biznis, vidim. Sa svima si već dogovorila se. Ne, ali super je. Tiskati vizitke sad u obližnju tiskati. To obavezno poslije kad završimo sve pobacati. Potpisuje fotografije, to je poslije malo. O Bože, ne, nije još toliko, ali dobro.